Hey, beautiful people of Eswatini. Hello and welcome to another exciting episode of Eswatini Lifestyle as we take you through some of the most beautiful places that Eswatini has to offer. Now, this is a place that serves the burst of culture, food, nebuhle bendalo. So please do come with me as we get to experience the Mandenga Cultural Village. Let's go. And yes, of course, we are Phakathi inside at the Mandenga Cultural Village. Sibuka kona ke buhle belive lethu eSwatini. Ladies and gentlemen, with me right now, I am joined by the lodge supervisor, Mr. Sthembiso Mniso. Just kucela kabantu ukuthi ko now te eMandenga uthola ini kahle kahle. Mr. Mniso, siyabonga kakhulu isikhathi sakho. I must say you guys definitely has a very beautiful place. Siyabonga kakhulu sivusele babukele emakhaya siyanemukela eMandenga Cultural Village lapho khona kulikhaya leSiswati khona. Now kuhle kakhulu Mr. Sthembiso sekungaba kubuda nje ukuthi sathi simbukele ukuthi ke nanga umuntu ufuna kuda akase sekede eMandenga Cultural Village uthola ini kahle kahle, what's the experience like la eMandenga? eMandenga ngisho ukuthi likhaya la wonke la tonke tivakashi letichamuka mhlaba wonke. Nawuta eMandenga kunengakhulu okutholako because kulapho khona uthola i-experience khona. So ekhaya leSiswati uyalithola iMandenga Cultural Village, uyathola lapho khona kunenchazelo kabanti mayelana nempilo yeMaswati nelikhaya leSiswati ukuthi lihlelembiseke kanjani. Sendlule lapho sibe kunayo indzawo lapho khona ungaphumula khona lokuthi indzawo tekulala ema-rooms accommodation facility. Sibe phinze sibe ne-restaurant. Nalokunye. Njengoba ke Mr. Mnisi kulikhaya leSwati njengoba bukusho ukuthi kunelikhaya leSwati lapho kuchazwa kabanti ke ngemigomo nemihambo yethu yala ekhaya eSwatini. Nginekutibuta ke ukuthi ke njengoba nithi nayo indlu lapho sidlela khona, do you guys offer kudla kwesintu ke Siswati noma niye nisifakele nalokwesilungu noma nje niyabhica konke? Thina sekuMandenga sidume ngako kudla kwesintu lapho khona even nangabe sinemkhosi lomkhulu eEveni siye sibe khona siba ne-food kuma-food courts siba khona siprovide kudla kwesintu. Lokusho ukuthi nawuthi eMandenga ngilapho khona utakuthola khona vele la lokusuka khona lokudla kweSiswati. Sendlule lapho provide kudla kweSiswati kuphela kepha sendlula provide even nema-western cuisine. Oh, nice. Alright, now Mr. Mnisi ngiyathanda ukuthi udimensione tonke letindzawo lotishido ukuthi uyafike utikhanze la eMandenga. Nginekutibuta nje Mr. Mnisi ukuthi ke ngabe kuto tonke letindzawo losotibalile kuvamise kuba ngiphi lo vangazi ukuthi yathi ngiyo bampu labafike ba experience kakhulu kade ba enjoy kunalamanye. Le kakhulu lekuyona letha abantu eMandenga because kuba nalokho ukuthi afise umuntu kuyobona lokuthi kahle impilo yeMaswati ingile kanjani. Ikakhulu bavakashela likhaya leSiswati. Likhaya leSiswati ngilona lelimcreatela le experience lo muntu ukuthi vele bengiseSwatini. Yes. And the nice thing Mr. Mnisi ukuthi lelikhaya leSiswati li attracta bonke bangaphandle nathi because akusithi sonke thina eMaswati lesipholela ithuba lokuthi sihlaliswe endlini kagogo sichazele ukuthi nakulikhaya lesintu kukakasoka so mawungena endlini kagogo mawesilisa mawuyimpombatane uhlala ngakuphi so it definitely makes sense ukuthi kube ngilo that people enjoy the most. Yes, of course. Lona ngilingilona vele letha lomgogodla wemasiko ethu because isitukulane samanje siba nale challenge ukuthi si understand ukuthi kahle nawuthi umSwati usuke uyini bambambamba kanti nawuta eMandenga ngilapho khona ukuthi khona kuchazeleka nale setup nje yalelikhaya ngilapho khona uyithola khona kahle udodati nawo lokuthi nangiSwati kahle isuke ngimuntu lo kanjani. Kwendlula lapho even itivakashi lethu echama ngaphandle tisuka le ngaphandle nje ngekuthi tita ngekuthi titofuna kubona impilo yeMaswati ukuthi ikanjani. So lana ngikhona la sipreserve khona lelo kwesiko leMaswati.
Mr. Mnisi, thank you so much for joining us. Siyabonga ukuthi nifike nasemukela ngetandla letifufumele. Kubonga tsine kakhulu. Thank you so much. Sekhona ke eMantenga Cultural Village lapho ke ngishito ke babukela emakhaya ukuthi namhla sifunza kabantu ngesinfu sethu ngikhona ke ekhaya leSwati njenganyalo ke nginaye ke baba Malinzisa ke lo sebenza khona la ekhayeni lekuswati lekungiyena kade sicela kabantu ukuthi ke masifika la kuleli khaya leSwati sikhanza ini kwendakala ini ngesilungu ke bambita ke nge-tour guide kodwa sicela kabantu baba Malinzisa siyabonga kakhulu kuba nathi namhla ehlelweni. Awu siyanibukela bongosi lana likhaya leSiswati lesalakhela ukuthi sifuna ukukhombisa ukuthi umuntu weSiswati lelikhaya umuntu weSiswati kwakuliba kanjani kuphindze kuhlalwe kanjani. Mhlambe nje baba Malinzisa singayicala ngekuyicephuna ngalesakhiwo ngiyabona ukuthi kwakhiwe lana ngetingodo nangetshani mhlambe nje sesingachazela umbukeli ngekuthi yini kahle kahle lama material lasetshenzisiwe makwakhiwa likhaya leSiswati. Lana lesikusebenzisile sisebenzise tindfungo tetihlahla letingasiphi nathi titselo lesitidlako bahamba bomake bagibela lapha eTuletinzabeni bafuna natshani lesithi sifundi netinzi baluka tinzambo bahamba basika tshani baluka emaKenya base bayatifulela letindlu. Baba Malinzisa nginekutibuda ke ukuthi siyathi ukuthi likhaya leSiswati liba netindlu letihlukene mhlambe ungathi nje usicacisela kabantu baba Malinzisa ukuthi ngabe letindlu leti tiba ngitiphi nekuthi ke indlu nendlu yini umsebenzi wayo.
Lana nje sinana inthanga kuba indlu yethu intombazane ekhaya lethi sengakenzi ngoba bethi sithi ngaba neminyaka lesithupha bese kasakulala endlini tabomake sebethe abadolala la enzangeni. Kephane kuseni bephinze bavuke bahambe bayosita abomake ngekatsi emadladleni. Kadzeni ke makusedile tikolo mangabe bafuna ukubona ukuthi ngabe sewufikile neminyakeni lesithupha bekuthiwa ngesandla sakho sangesancele bamba ngala kule ndlebe yangasekudla. Masingafikeli kwakusho ukuthi wena sangake efike eminyakeni lemithathu. Bese siba nelilawo lebafana nakhona lapho abafana bebathi bangaba neminyaka lesithupha bese abasalala endlini yamake nababe sebayolala elawini kuze badokhona kuvuka bayobasa esangweni. Esangweni ke khona lapho abafana bavuka lokwekuseni noma enzambama mase bavalele inkomo bahambe bayobasa umlilo afike baba khanze babasile bambekele nemanti akhe kugeza makunembasha kuyabhashwa. Kanti kukhona nakadzeni masisete letikolo abebafana bebabafundisa khona ukuthi kuze nabo bakhule babe bobabe bakusasa kufuteke bende njani. Bengicela nje mhlambe angathi noma singakhona yini babemalini zakuthinza ngenzaba yendlu yakagogo because ngikhule mina ngathi kuthiwa awuhlali sinome kanjani mawufika endlini kagogo kunelihlangothi lekwati ukuthi ngalana kuhlala labanjani ngalana kuhlala labanjani mhlambe songasale usicephulela kakhulu nangalapha. Indlu yakagogo indlu lemqoka kakhulu ukuthi sinemaswati njengalana nje semkhathini walabo make ngoba leli likhaya lababe lona bomake lababili. Indlu yakagogo iba semkhathini sini ngekho ukuthi mangabe labo make kabasabonisane ngalinso linye nalo lomnye make bakwati kubika gogo bese uyayicatulula nangalokuhlala mawungena nje bobabe bebangena bahlale ngesekudla bomake ngesancele kephana nihlala ngekwelamana kwenu ngoba kucala lomncane enhla emsamo kuze kube ngumkhulu lengangasemnyama. Okay, alright ke babemalini sanginekutibuta nje njengoba la sime khona ngesekudla sami ngibona sibaya lapho ke kuvalelwa khona tinkomo noma ke timfuyo tasekhaya. Nginekutibuta ke babemalini ukuthi mhlambe nje ungasicela kabanti ukuthi sakhiwe ngani nekuthi ngabe ikhona yini imigomo lethite lesiyilandzelako masakha sibaya ekhaya ukuthi sibaya mhlambe simele sibe kuphi noma nje ungasakha noma ngabe ngikuphi la ku comfortable for wena. Uqale ubuke lokuthi lamanti lelitulu lichamuka kuphi wendele lokuthi lesibaya sitokhona ukuthi lobulongo bungabuyi la khaya kuloze kugcwale timpuwana. Sasibangala ngendasi kwelikhaya ngalokuthi tokwathi lomcuba uphumele uye lapha endase emasimini sitokwathi ukuthi sibisengeta imvunzo malini sibaya ke simqoka kakhulu ukuthi thina emaswati libhange lethu thina emaswati. Uthinta indzaba yokuthi leli khaya leSwati lesikilo babemalindisa likhaya lemnumzane lonebafati lababili. Nginekutibuta ke ukuthi njengoba ushito ukuthi once labafati lababili bakwaba nekungahambisani kahle siye sibuye singene endlini kagogo. Nginekutibuta ukuthi njengoba kulikhaya lebamfu lababili ngabe lelonto indlu yakagogo yinye noma omabili lamakhaya ngilolo nalelo nelonto lakhona. Indlu yakagogo yinye ngoba indlu yakagogo yindlu yalo make lona labo make lababili. Nginekubona ke babemalindisa ke yaphithitela impela sekungaba kubuta nje ukuthi ke ngabe ekhaya leSwati kahle makuphithitela labaleni yini lele ngaka lesingathi isimpu lesuke yentiwe kuba mhlambe noma kungena umthimba la khaya noma encenye ke kuhlatshelwe emadlodi la khaya. Hayi siyabonga kakhulu babemalindisa ngekusicacisela ke ngesimfu sethu ngoba ikakhulu ngoba ke thina labasho ekhanza ukuthi ke i-information lenjena seyiyange kusigeja. Siyabonga kakhulu ukuthi usinikete isikhathi sakho ube nathi ehlelweni. Hawu siyabonga nathi bongo.
moment. I'm coming from the Netherlands. I'm here with my wife. We just arrived yesterday. We are making a tour in South Africa and passing Swaziland. So we're staying here for 2 nights, 3 nights. And well, we just arrived yesterday. So this morning we arrived here in this cultural village, which was quite impressive. And I think the highlight was, well, it's meeting the culture. Of course, visiting the village, but the performance is really impressive, and it's so cool to see how the dance and the rhythm is integrated in your culture. And there was a there was a class with school children, and they were all moving around and dancing together with the dancers. And where I come from in Holland, you won't see that. Everybody is sitting like this, and so it's really cool to see the mix of the culture and the dance. It's really integrated here. The first what we noticed is it's so peaceful. The people are really gentle. You feel really welcome over here. The nature is very beautiful. So yeah, come over here and visit and experience it yourself. And I suppose we are still experiencing the beauty of Mantenga Cultural Village. Bangihlase phasi ke basho basilalela baphethile ngede wahamba eMantenga ungeva kudla kwabo njengoba phela tivakashi lithi matifika la tithi hayibo lelo kwentiwa la ekhaya asikwati. Now their restaurant is called Mantenga Falls Cafe, and with me right now uJoy noke ngilomunye losebenza khona la ekhaya. Just sicela kabanzi ukuthi yini lele ngaka labayifaka kulokudla lelo kwenta tivakashi futhi tilalela eMantenga is definitely the place to be. Gentlemen, siyabonga kakhulu ukusijoyina namuhla. Sicela uvusele babukele emakhaya utichaze ukuthi ungubani nokuthi ke wenda ini la eMantenga Falls Cafe. Sanibonani balalele emakhaya, ngumbuso Ndwandwe, ngikhona la Mantenga Falls Cafe. Senda kudla kwesindvu kakhulu la khaya. Ngiko lesihamba ngabembili, but ke isikhathi lesinyenti ngalokhu sikuvamisele ukuthi kufikele abantu bekhamba belungu, sivamisa ukuthi sibe sesibanako nalokudla kwekuhamba western food. Nguphi kudla longasho ukuthi ema tourist makafikile la eMantenga aye akufune kakhulu? Kuvamise ukuthi kube ngilala abamhlophe bafune kakhulu lama pizza. Kunempizza nje lehamba embili, Mantenga pizza. When it comes to kudla kwethu kwesimfu, maybe nje ungasi-highlightela ukuthi ke nguphi kahle kahle. Nangithi nje mina ngifuna eMantenga, I wanna enjoy the full experience yebuve bakangwane yesimfu sethu, ndofuna kudla nekudla lokusimfu. Nguphi kudla lengakukhanza lokusimfu? Kusho ukuthi sivamisa ukuthi sibe nenkukhu yasemakhaya, hayi mnanzi kakhulu. Kubese kuba nekwangekhathi, kubese kuba imibhidvo yakhona ehlukene ke yona, ukhanza ukuthi kumbe ngekushiyana lokuthi ngisiphi lesikhathi. Ehlobo nje sihamba embili ngale mbhidvo yetinzanga nemagusha nembuya.
kanti-ke nangabe kungesiko ehlobo siyasithola nesipinashi but naso sibe lesimnanzi kakhulu. Bese kuba nemngqushu-ke. Yize lo mngqushu akusiyo lo ongawuthola kumbela ngaphandle nje nawuhamba eLekhwazaniseni. Uba cream ngale ndlela lekungeke ngiyichaze but kuba mnanzi kakhulu. All right. Now ngiyathokoza ukuthi uthinze indzaba yemapizza because that's one thing you guys are famous for like Khaya. So ngoba sengikhona sengingabuta ukuthi kahle kahle yini lefakwa lapha kule pizza that makes it special? Kude lokunganani kodwa ke kukhona phinsi. Lokuthi nje Mandenga pizza kusho ukuthi la kuye ipizza lefaka inyama kakhulu. Okay. Kusho ukuthi nje kuba i-mince meat kube ngi-bacon bese kuba ngi-ham. Then ke bese kuba nalokuthi ke se cultural village bese kuba nema-sauces ethu ke ase-village. Yes, latiwa ngithi lesingawafaka lapha. Latawenda ukuthi le pizza yethu ingafani nalota ekhanza kumbe kulele etinye tindzawo. I mean, there's always a secret ingredient in everything. Gentlemen, siyabonga kakhulu ngekusijoyina and sithemba ukuthi enjoy usuku lakho lonke lezelo. Ladies and gentlemen, it has definitely been amazing. We were out here at the Mandenga Cultural Village, bringing you the beauty of the Kingdom of Eswatini. Tibonena nibabukele makhaya sibonile ke buhle belive lethu la ekhaya Eswatini njengoba ke nitibonele the amazing waterfalls sahamba futhi sayobona nelikhaya leSiswati lapho ke sifike safunza kabanti ngetimpo letendakalako ekhayeni leSiswati. Sibonile ke netibhaca netingadla lapha yabe kumatima kunjeya. If you haven't experienced Mandenga Cultural Village, listen, this as a sign that you definitely have to come here. From myself, Apisile Domini, aka Big B, we are out.